Ngibingelele kuwena twin, ngiphinde ngibingelele kumkhozi osilalele namhlanje, ngibingelele nakwena mkhozi osibukelayo kulolu suku namhlanje kulwesine lomkhuleko, lwesine lo mama besililo, lwesine lo mama onkophe zabo zimanzi, laba abafundisa amadodakazi abo kulila. Now angifuni ukushiya ngaphandle nabanye ukuyibona benze kwazi kwaba khona lamadodakazi, nabanye futhi abazalwa nalamadodakazi. Ngithi ukuthula kunina nonke, makube kunina, ngoba uma sithi ngaye kuyenzeka kulolu suku namhlanje suke sikhuluma into enkulu kakhulu ekufanele ukuhlale nje ujule nawe ngayo. Masithi ngaye, ubani lo ngaye esikhuluma ngayo? Ngisho ke mina ngithi ungaye kimina umoya weqiniso, umoya wokuthula, umoya woxolo, umoya wothando olungenamkhawulo. Why ngithi ungaye? It's because mangithi umoya weqiniso, kukancane la ngizongena khona einkingeni, kukancane la ngizoyithola sengixakeke khona, kukancane la engizoyithola sengibandakanywa nezinto engafanele ngabe ngibandakanywa nazo ngenxa yako lokho ukuthi ngihamba ngomoya weqiniso. Uma ngithi ungaye umoya wokuthula, ngisho ukuthi kuncane la ngizoyithola khona sengibalwe ekukhulumeni, sekuthi uthe wangathi konke kuba kancane, enfuna khona lo kancane wenzakalayo abantu nje abayithandela nje abangena kuthula bona uqobo abayithandela kokusukela. Mangithi ungaye umoya woxolo, kukancane ke futhi nala ngiba khona ne-stress, ngiba khona nesifo sabelungu, ngoba izinto mazenzekile ngiyiconfronta there and there, and then bese ngiyadlulisa. And nakhona uyiconfronta kwami ngiyiconfront ngenxa yokuqala udlame, kodwa ngisuke ngiyiconfronta ngenxa yokuthi ngifuna ukudlula kulento, ngifuna ingahlali kimi, futhi ngifuna lo okuyena engibona ngathi uyena ozongenza ngingaxoli, understand ukuthi kahle kahle le ayenzile iphambana nami futhi iyaphambana nokulunga okuqondwa yimi. Mangikhuluma ngomoya wothando, nakhona ngithi ungaye ingenxa yokuthi la kuthiwa kukhona uthando, indlela ikhona, kusho ukuthi there's nothing impossible. Uma ngabe unothando olungenamkhawulo, kuzoba khona ne-coexistence. Uma unothando olungenamkhawulo, kuma differences esiba nawo kuzoba nokuphinde kuhlanganeke, phinde kwaze ukuthi I know it was just a difference, not necessarily ukuthi sekukuthi kufanele sibe izitha forever, kodwa bekubona ngokungafani, ngokuhlukana. So siyakwazi ukuthi lapho siyenze lento yokuphila nale esidalelwe ibe khona nomdali owadala thina athokoze, nowadala imvelo athokoze, noma ngabe wena umbuka ngayiphindlela, but there is the power that brought everything into existence. Yona le engikhuluma ngayo ukuthi every time we must be grateful and thankful kulowo moya, kuleyo simo esenzeka, ukuze kube khona mina nawe, kube khona konke okunye okwazi ukuthi kube khona nokuphilayo. Nanokuthi ke on top of that, the power that brought everything into existence, the power was invested in me as a person, as a human being. Nako wonke into ephilayo, yonke into mawuyibheka kahle ine power, because even trees ane power, ilwane zine power, sonke sine power, konke ke nje ukuphefumulayo kukhiphe kufake kune power. Now ngifuna ukuthi ngirestore leyo power, ngifisa ukuthi kwena ungakhohlwa ukuthi you have the authority and power to rule and reign over everything. Lelo lungelo ke ilungelo nje ongathi noma ungabuza ukuthi ngikuthatha bulo ngikushoyo bese ngithi mina ayizibheke wena, search your soul, search your heart, bese uya understand lento engishoyo. Now namhlanje ngifisa ukuthi ke sithi sisathi ngaye konke kuyenzeka, ngifisa sikhulume ngendaba yokwenza decision. Awe ma hey kwazi kwanzima ukwenza isinqumo nokuthatha isinqumo kubantu nje kumanje khona abahleli sebeze bangena ezibhedlela, sebeze bangena ku depression ngenxa yokungakwazi ukuthatha isinqumo, ngenxa yokuthi isinqumo sabo will be based on ukuthi omunye umuntu akaphatheki kambi. They always think for the second person. Now mase ngiyayibuza ukuthi konje ngempela lo second person engimcabangela yena
uyangicabangela na, yena uyajula njengoba ngijula nami, ngibuya kwi decision ethi no man. Uyabona mangabe kuukuthi enifanele ngenze decision bese iba yicala kumuntu ongibukayo, kodwa kusho ukuthi lelo cala yelami ngiyolithetha ngedwa, kodwa manje ngifuna into ezoba right kimina, nezongenza ngingabi sesibhedlela, nezongenza ngingabi umuntu oyisiboshwa ngibe ngiphila. Yabona, so it's very important ukuthi uma uthatha isinqumo noma usenze isinqumo, one day mhlawumbe ngiqale ngokuthi ku-important ukuthi usenze isinqumo, kubaluleke ngendlela esimangaliso kuyo yonke into eyenzayo. Take a decision or make a decision, thatha isinqumo, senze isinqumo. Now uma ususenzile ngifisa ke nakhona ungayishile phathi ethi every decision that you make inama consequences akhona, inemiphumela yayo. Ayike ukuthi mihle noma yimimbi sekungaba ukuthi siyaxoxa ke lokho going forward, but engigcizelelayo ukuthi isinqumo kahle kahle sinama consequences. And nakhona futhi as nawe njengoba ngithi wena zinake wena khuluma nawe, yazi ukuthi lonke lelungelo engikunika lona le power and authority lihamba ne responsibility. Akuvele nje ukuthi nginamandla therefore sungabulala abantu, therefore usungashisa indlu wena ngoba unawo amandla, usungavela uzonde nje ngoba unawo amandla okuzonda. Cha, angisho lokho. Ngifuna ukuthi ukukhumbule ukuthi yonke authority ne power onayo, it comes with a responsibility. You must be a responsible person, and on top of that you must be a principled person. Fanele ube umuntu principled. And mangikhuluma nge-principle, abanye angazi badidiseka kanjani, but ngiyafisa nje nawe ungene ligama lama principles uligooglishe ngesingisi, ulibuze ngesizulu, ulibuze noma ngayi language ongilalela ngayo nakhona noma ongizwa ngayo noma wena oyikhulumayo. Please make sure that you check the principle ukuthi masikhuluma nge-principles sikhuluma ngani. Sisakhuluma nayo yonke lento ukuthi uma ngabe uhamba ngemithetho o ngezinto ezithizeni ezibekiwe zabekelwa wena, things that you cannot change, that ezifanele ukuthi usenze kanjani, kuba kancane la uba nekhona nenkinga. For instance, the principle yokuqala iyona le esanikezwa yona ukuthi phila, enjoy life. Kodwa uma usuphila ngalolu hlobo kuzokwenzeka ukuthi, ingakho ngibhanqe no decision making ukuthi uma ngabe wenza decision ikhambisana nabo lokuthi kunama consequences akhona. Now ngifuna ukuthi ngithi wena when wenza decision yokujola, wenza decision yokulala nomuntu opposite sex ongenayo ungafakile protection, when wenza i decision yokuthi okay noma ngabe kuthiwa same sex but you making a decision yokuthi uzwana nalo o same sex, and then you make izinto zokuthi okay thina we going to become a family and then we going to have abantwana ngale hlobo lolu noma ngabe luhlobo lokuthola umntwana. That's a part of the decision. When you do that decision or wenza le decision or ithatha, ngifuna ukusho egcineni ukuthi ngicela ukuthi ube nani emqondweni ukushada, take decision yokushada and involve somebody else in your space, in your life, in your everything. When you decide to tell somebody izinto eqondene nawe ngo, when ukhetha uJesu nakhona ngiyafisa ukuthi uyibhekele yokuthi mawukhetha uJesu umuphi, uyam-understand, uyamazi, and njengoba umkhetha wena noma ukhethisiwe uyena noma wenziwe wamuhle kwena noma wena umkhethe ngempela ngoku-understanda yonke into ukuthi nomkhethelani, bese kuzoba ukwamukela ukwelapha ngendabuko noma ngabe ngayiphi indlela isiphiwo sakho ofisa ekufisakala ukuthi usenze ngakhona. When you make that decision, ngicela ukuthi wazi ukuthi one, leyo decision inemphumela yakhona, and two, ma uyenza leyo decision ngicela ungayenzela abantu but ngicela wenzele wena uqobo, ngicela wenzele umdali wezulu nomhlaba, ngicela wenzele ukuthi wena ube nokuthula, ngicela wenzele ukuthi wena kuthi noma uhambe emhlabeni kuthiwa ayi waphila waba khona lo muntu ekwenze ukuthi nokuthi. So it must not be based on somebody else's thinking or indlela akubuka ngayo or the way perceive ngakhona abantu nani, but it must be you because uma sibuya nje ngizofuna sikhulume lento ukuthi kwenzakalani when you make a decision based on ama perceptions abantu and based on ukuthi hayi bandla nkosiyami sengiyamdabukela, or based on ukuthi hayi ngizwe usibani ethi ngitshela usibani ukuthi angenze nje. Ngifuna sikhulume nawe ukuthi kwenzakalani makunjalo. Ngicela ukuthi twin
nakhona ujule kwawena nabalaleli ngifuna bajule ngifuna nalo sibukela ku social media akajule nje akayicabanga ukuthi njengoba kunje elifeini yakho akukho yini kuma decisions akulele nima decisions owenzile noma bekubhlungu kangakanani noma bekwenzakalana empilweni yakho njengamanje ukula ukufa noma beyini akuwona nama decisions that you made ngicela ube neqiniso kuwena. Ngiphinde ke ngibingelele okwesibili kungulesini lomkhuleko umsakazweni Nanda 88.5 FM la sithi khona ngaye konke kuyenzeka. Mangithi ngaye konke kuyenzeka ngingachaza ngaphambilini ngaye umoya weqiniso, umoya wokuthula, uthando, woxolo noweqiniso. Now uma sikhuluma ngale ngongaye ngivele ngibe emotional sometimes because izinto ziba simple uma uzenza nawe ufisa ukuthi uphile this simple life ungezwe icomplicate ungezofuna ukuthi ibe nezinto zabanye abantu but makuzobe yakho ngeke izikwazi ukuba complicated because siqala la endabeni yokuthi number 1 uma ngabe ukuthi impilo eyakho ithi impilo zisize ngento eyodwa yokuthi udecidele wena bengisho njalo ngithe before ngisingene la kule session isibili eyokuthi akujule nalento ukuthi uma ngempela wenza into ungayenziswa umuntu uzenzela wena ungacomplicated nje bokucomplicated yini manje fana ukuthi okay ke nanokuthi ngifisa futhi ukuthi sakucujula lokho ngicela sicabange ke futhi nezinto eseyivele sezenzekile sekukhona sekwenzekile sekukhona sekuguqula impilo zethu sekukhona ama decisions esawenza based on ukuthi enosibani wathini or based on ukuthi isizini ithini or based on ukuthi uhulumeni uthini manje based on ukuthi abafundisi bathini manje so kukhona la ma decisions sawenza now ngifisa ukuthi mawusofeel ukuthi this was not the right decision ngempela uzohlala kuze kube nini Thaqhubeka uhlale naleyo nto oyizwa kahle ukuthi yazi lento ayingilungeli unalo iqiniso kuwena kuloko yabona so into engifisa ukuthi lento engathi ngangena sicabangisise siyilwe futhi ukuthi egcineni konke thina fanele sibe right egcineni konke fanele siphile egcineni konke akufanele sibe nezifo zabelungu kunento ke ngithe ngizothi uma ngabe sikhuluma le ama decisions esiwenzile kukhona abantu abablameayo manje bayiblamela ukuthi bayahlupheka bona ingane eziningi ubaba wazo wangishiya wathini vele to some whatever decision that you make ngicela wazi ukuthi akuzofana indlela esizokubuka ngayo abanye bazocriticize abazokuculela bonke bakuncome abanye bazothi bungazi kunezinto ezizokhulumeka ekufanele nawe wazi ukuthi sezi based on lama consequences engwashilo ukuthi the decision that you make ihambisana nama consequences athizeni so uma ngabe ukuthi abantu bathi ngawe yes, expect that because it's your decision. Noma bayakuncoma, it's your decision. Oyenzile yenza ukuthi bakuncome. Uma ngabe bekugxeka, it's your decision. Oyenzile bakugxeka. Engifisa ke nakhona ukuqaphela ukuthi mabe bekugxeka, do introspection. Musukufuna ukulwa, musukufuna ukudefenda, but awukwenzi introspection uwedwa nje. Yabona masuyenza introspection uma ku right lokho then you will explain and clarify if futhi ufuna nakona awuphoqelekile you will explain and clarify uma ubona isidingo akuphoqelekile to clarify and explain yourself but sengisho ukuthi musa njalo wena maba abantu bengaboni ngendlela yakho bese wena uthi labantu abakufuni bese uthi abantu bayathanda ukugxeka abantu banomona no thatha le decision yakho ukuthi vele bengazi ukuthi kuzoba nje manje isikhathi esiningi thina asiyibambi leyo ukuthi whatever that you are doing whatever that you are deciding to do inalawo ma consequences ukuthi vele izobonwa abantu nje lo yenza vele abantu bazoyibona bazoyazi abantu and vele abantu bazoba neopinion yabo so le opinion ke njoba ngisho ilalele oyilalelayo utsefe nakhona uthathe le ezokwenza ukuthi wena ube right bese kuthi kulozo decide ukuhlala nayo I decision yaziki ukuthi kuko konke uzomelana nakho awuzucomplaina
awuzukuzizwa ukuthi hayi ngoba yabona indaba yokuthi hayi ngoba ubani wayitheni njalo wena mawuphendula ingoba ngabe usibani wayithe hayi ngoba kuukuthi ingoba kokwenzeka ukuthi ne guys yabona ithukusho lokuthi ingoba kodwa ubusho futhi ngangenzela mina and ngi-right ngako yabona yawenza ukuthi kubantu hayi ngi-right ngapha ungabakhohlisi or ungazikhohlisi wena ngoba okay asiyeke lokukhohlisa abantu ungazikhohlisi wena usho uthi uright ngempela. I'm telling you impilo yakho izoba right empilweni. So kunalabo bantu kade ngisachaza ngabo ukuthi bakhala ngokuthi bahlupheka abaningane eningi imali babo sebashile babo ingane akabamnakile sebehlukene nani ngicela ibheke leyo nto ukuthi ubani owenze ukuthi kube njalo, ubani wenza ukuthi kube njalo, ubani wenza ukuthi ubabo ingane enakushiye noma ngabe yabo nje wangisho ngikhuluma lento ngi-aware and I'm making a decision ukuthi ngikhuluma lendlela engikhuluma ngayo, ngi-aware futhi ukuthi khona abazothi yimina ngithe yimina ngitsele ubaba ngane angishiye ngoba wathathwa enye intombazane usublame enye intombazane nani kodwa mina mangithi akuwena yini nesandla ingoba ichoice owayenza mhla ukhetha lo mkhethayo ukuthi abo baba wabantwana bakho mhla udecide ukuthi engakuthathile engazange ayekini kuyokwazeka ukuthi nenzani engazange afunge phambi kukaNkulunkulu akufake something acommit akhiphe something nawe ukhiphe something kuyiwe ekhaya. It was your decision ukuthi umtholele lezingane vele naye ngaleso sikhathi wayiqhutshwa into eyimquba ngaleso sikhathi wena wangakwazi ukuthi uyibone lento lo uqhutshwa into ethize wathathwa into ethi uthando wacabanga ukuthi uthando kanti akusilona uthando ingenxa yokuthi wayehalela lokayikhalela at that time and manje wena ususibo u3 mpemu from uyena lo mhlambe inaye ukufice vele unengane naye uyabuka nje ukuthi usenengane nalomu uzokufica unengane zo3 kuzobe sekwenzakalani emva kwalokho. Why do you decide ukuthi ulethe imphefumulo emhlabeni wazi kahle ukuthi financially you're not stable, emsebenzini akakulungeli kahle or kuyakulungela kodwa manje ngeke uzube right ngale labantwana laba osubalethela usuzobenze ngathi bani bawo umthwalo isibuso sikaNkulunkulu sosenze ngathi umthwalo bese hluphekisa ingane bese nathi siyadabuka we understand it yonke lento ikhozwa wena ngokwenza i-decision yakho lo oyenzile kodwa manje sengena abanye abantu kufana nako ke lokhu ukuthi ukhetha uJesu. Ngifisa ukukhuluma kakhulu abazalwane bayabamkhetha uJesu bese behluleka ilento yokuthi sengimkhethile ngizofundiswa phi ngoJesu ngoba ngiyazi ukuthi kunabavangelayo nathi sisho hayibo khetha uJesu kodwa masithi khetha uJesu ngoba manje sisho into ezo-cream kodwa mase kufanele ngempela kufundiswe ukuthi lo Jesu sithi mkhethe ubani wayiphila kanjani wayewakabani wanzani wangenzani nani akube kusaba khona ithuba lokuthi senze leyo nto. Even in churches siphuma ngaleko vangeli siphinde sivangela abantu la phakathi ebandleni asebevele sebevangeliwe singabafundisi. So kufanele wazi nakhona mawukhetha umkhetha wena noma umkhetha ngoba uzwe umfundisi ngoba ese ekhuluma kahle ekhuluma kamnandi. So ibalekile nalo ngoba uzokwazi umkhethiswe yilo muntu lokukhethise yena kusho ukuthi kufanele uzame it makes sense. Angisho uphoqelekile but it makes sense ukuthi uhlale nalo muntu okukhethisile uzomtshela ukuthi ngifundiseke ngalo Jesu yini ayidla yiwayenza kanjani mekhuleka inkinga wayemelana kanjani nazo ngoba vele sithi sikhetha uJesu ngoba sinenkinga ezu-15-11. So wayeyimela kanjani inkinga zakhe. So mawuthola umuntu oright okukhethisile waphinde wakufundisa well it's a bonus but ngiye ngithi mina ngicela ukuthi ke mangabe ukuthi ukhethisiwe kukhona omuzwe wakhuluma kahle wamkhetha uJesu hlala naye ukuthi akakufundise ngalo Jesu. Mawubona futhi akazi naye ngoJesu thola omunye ozokufundisa ngoJesu khona ungeze ukwenza lento yokucocoma enkonzweni khona ungeze ukwenza lento yokuthi lokugada ujaji uthi hawu bengithi labantu banjena kanti banjena uyabona uzoyazi lento wayikhetha ngaphakathi zihlanganise nebandla uwazi futhi ukuthi ukhetha uJesu noyihlanganisa nebandla izinto futhi ezihambisanayo kodwa ezihlukene ngoba uyihlanganisa nebandla wazi nanokuthi yini imigomela ekhaya kufana ukuthi ikhaya lakho ukuthi imithetho la ekhaya ithini sizokhokha kanjani irent sizokwazi kanjani ukuthi sidle la ekhaya sizokwazi kanjani ukuthi izinto zonke zihambe ngendlela. So leyo nto emnikelo esukusibizwa based on leli khaya ukuthi leli khaya senza kanje izinto ukuze sikwazi ukuphila siphila kanje. So awukwazi ukuthi ungacomplainela ukuthi kubiza umnikelo enkonzweni if ngempela umkhethile uJesu wasihlanganisa nebandla. Same applies nalabo abavuma
kusebenza ngobizo lwabo nezinto uNkulunkulu athi enobanikeza zona bona bathi uNkulunkulu banikeza zona nakhona kunjalo kunama consequences akhona khona ukugxekeka kukhona futhi nokwenza kambi kukhona nokuthatha ukuthi ufanele uqaphele awuthathi into yakulo yamuzi uzoyenza kulo muzi thatha into umoya kaNkulunkulu okhuluma ngayo ungayenzi into ezokwenza ukuthi abanye abantu bakhale ngenxa yakho negama lakho ngifuna ukuzosho leyo nto nje kulolu suku namhlanje akukho okuningi ukuthi i-decision futhi angizugcina namhlanje ngoba siya ku December manje sesiNovember sekuDecember December there is into eziningi ezenzakalayo kufika ama visitors kufika I not ama visitors kufika laba ababuye eGoli basekhaya kufike laba nawe mhlawumbe uhamba uye endaweni enye thizeni but sonke fanele masifika noma sihamba siye endaweni ezihlukene noma sihlangana nemndeni sihlangane si strong understand mhlawumbe make this time ni review ukuthi konje nonke ngempela ekhaya nje banisonto emasonto na u5 nje bani u5 so emasonto ahlukene mhlambe yisiphi isisekelo sekhaya ikuphi la nina enthatha khona noma singavakasha siye kwezinye indawo kodwa la ekhaya kwenziwa kanje ake sibuyiseni lezo zinto emakhaya ake sibuyiseni lezo sekuzoba i-festive season ngeke ngisho njalo ake sibuyiseni leyo nto la ekhaya inqubo mgomo la ekhaya ithini uma bengayazi nonke ungabi khona uthi ayaka sitshelwanga phela hlalani phansi nifune nonke nivumelana ukuthi ugogo wayiphila kanje umkhulu wayiphila kanje nobani banophila kanje therefore kwase kudecideka ukuthi akwenzeke kanje yayizolana musani uqhubeka kwi dysfunctionality yabazali bethu aba before bese nasiqhubeka lapho kanti kusho ukuthi kanti create a generation enjani ngicela siyibambe leyo namhlanje sizophinde siqhubeke futhi nayo ukuthi ake simele thina esikhona nongilalele njengamanje nongibukayo njengamanje ayibambe lento yokuthi kahle kahle wena ufuna ukwakha generation e dysfunctional njenge last generation I mean njenge old generation yakini le entsha oyikhandayo wena ufuna ukuthi ibe dysfunctional nayo kanti wena umuntu onjani wena uyathanda ukuphila ku dysfunctionality uyayithanda into eyenzakala empilweni yakho if ungayithandi please change your mindset change the narrative change and go back find the roots bese niyavumelana naka ama roots ala ekhaya kodwa la wazoshaya la washayela kodwa singalungisa kanje ukuze ekhaya kube nokuzwana yebo singavakasha kodwa singathathi into zabantu bese sicabanga ukuthi sizoyi-apply la ekhaya asithi noma siyithatha mazi izinhle sithi guys can we not see force same applies ke nabazalwane in church asingabaphoqi abantu singaphoqani kodwa ake sisuggesteni ukuthi lokhu kungakuhle lokhu kungakumbi then how can we make this a beautiful house a home not a house a home how can we make this house to be the home the warm home ngizogcina lapho kwanamhlanje and then till we meet next time spiritual growth siyalontsha kaBester Hall ibranch eholwa yimi lo Indlovukazi uMapule ngo11:30 uma ngabe uyafisa ukuhlangela nathi uyafisa ukuthi sibonane nawe cela sibe ndawonye Sunday 11:30 kaBester Hall.